Shubor nakaslem jong unongsan hima. Tang hapo kanjet kenta hadin ke jingsha pen perane jenrat jong ke signboard hagi nong song snong khanduli ki bor penyat jong ke Karbi Anglong Autonomous Council kilawan se biangnya ke signboard haka jo ka jaka ban penkesan ya ladi kini ke jingle jong ke KAAC kala penbitar selai ki nong elam jong ke dorbar snong khanduli lembat ki nong song snong ki bala berngem bersit ban la her biang daladi ban weng ye ke signboard lada ki bor penyat district jong ke West Gentia Hills kimla ban weng ye ke signboard mardor ya kini lapen pau ki nong elam snong khanduli ki bakin top ya wehe snong Yoshida nong spung Chairman snong Niwal Chalam, Assistant Wahe snong Uke Bina, baru Secretary snong Help Me Slong, haga jingi kendo yo Additional Deputy Commissioner ke West Gentia Hills MA Chalam, ban IT ye ke Dorcas, haga mrat rekam jong minta ke sengi. Haga jingi kendo yo ADC ki nong elam snong gila kerpat ru ban weng ye ke jingshong bian jong ke Assam Battalion hapo snong Khanduli, namar kani ke Jaka ba shong basa ki Assam Battalion ke Jaka jong ke Dorbar snong Khanduli. Kila ong ke jingdon jong ki pulit Battalion jong ka Assam ka penting pen sme ji nong song snong khamtam ya ka let kawan jong ki ken thei khna haba kren bergilat pathai khubor uchaman snong Niwal Chalam uloong ka hok jong i sitdang inam ashaki ka hok jong ki sitdang inam tre da leileru bat nginam hun la kim ken ria sisendon ya ka to ka khrdop krong khajna jong ki nakaliang EDC uloong bayagan ni kamat unra haga jingi kendo igi bor penyat jong ke West Gentia Hills District mat ke West Karbi Anglong haga khat khandai terik uni ubnai hanong ba jowai one negerski ya po DC office ng West Gentia District dawa engaging one book yung ka Sarkar Assam lembaga KBC Karbi Anglong Autonomous Council book ko yung kataga entry tax point for checkpoint hapo khandi yang kesong marayo citin itu citin di boring bersiko i dan nin bersihkan ya terik in yang ga song nin pai kan di bor dan musik ini ya West Jahil kamju police department ya lahir sport itai thau ka te prai dan pembiak i kesan bot to wa to chenang po i hokti yang yang song khandi nabian te yang ga song khandi i percak jori ya gejing Senabian yang ke Karbi Anglong atau Skasil yang ini checkpoint yang Khanduli. Ni Pak, benda buki ni Pak, ini yang kecong Khanduli. Bertici, ada bersuau. Mistake je. Ini yang dorbar song Khanduli percak jori yang ini kecing Senabian yang ke Karbi Anglong atau Skasil yang ini ke entry point yang ke Usam yang Khanduli. Kalau kita depan Sarkar kamjo di bor district wow weng sisendon ya kini kicing CBI nyoka ini kicing Senabian nyoka ya kini ka checkpoint pok kesong kan dada ke Karbi Anglong ya china ko I kam ka dorbar song kan yele hadu wakudi di bawah to ihok putih yang kita macam hadu macwa hadu kan adin dia semi mau IDM yang West Gentia District da semit dia ke Islam da semit dia ke gubernur HO ka komte ura kular wa mustado MK joint meeting bursat seperti yang ka Karbi Anglong wa West Gentia mustado sing da kata sing wo ya leba ni dia reklam jam step ke ini ke yang kam ke chnong man ke yang mete ke tri checkpoint wa dewan bu da Thao ya Karbi Anglong ya Karbi la im kena ya ora Pak Karbi nai em chỉ cắt tu cắt ni ki te ki nong ye lam khmat yong ki chu kwa ba cha po pen si ye te im lang sa lang te ni jingwan bu yong ki ye ke ni ga checkpoint yong ki po chnong Khanduli ki tip ba chu to ke ni ga thao man go ki re chnong Khanduli bat ki nong song chnong yong ga Khanduli han dai klem depan jing bit na ki kam to he kamon klem ye chem jing mut ki da le ba ki bor ka kam te man i berpal itu nasi wajur itu tangting siat la kamon la to em kam ini chem jimut hawa ye chong ye sai po bordar kam tam bat kam tam ra margan no andre I na kliang I panar njuk nuti la yi la hawa da tipik wa kani ga thau to ka chnong ka area jong I Karbi dan ne ko to pat daki andre kiwan bar bor ba no da tip ki wa kani to thau ko hap ki area chnong yo Khanduli untuk pelaku wan Khanduli dan kiman berbau wan dalam Sarkar Assam
upentia di bor banyak di bor lagi bat nada yok itu nai kini checkpoint penju I kampung chong tu sa itu ban bu kijing kru di pak bun sin ibu him kebu ibu from kita kita he ya kiwan kita kijing la jing ban kete iman pam tu saksi do ngaga musulman senong yang dorbar senong khaluli nga kelam hini ye jingle yang geni ka karbi anglong rose be yang tu ka sanbut jadi yang ngaga musulman senong ke senong ro bi percaya ko ye wale klimakor kamju le hipor menchua da percanggo se yaki puslight yang ka light kumpur macam caketut ke thau yang diucap itu ika macam kanduli orang kubi teipor dapat kodi dapat perai percaya nadu ni teipor hadu kan di MDU nodol handai ha itu ka khatsan tarik dayu yang sanbot wasi ka garbi anglong kam tenin to kan nyatrik man kusin nongkong di mi bai kam macam kanduli orang kubi kam tele da hudi itu sanbot yang ka ihi kamu cenong percaya juri yang berjingle jugor yang karbi anglong dalele in kuni ihok yang I citana le I ceki ihok yang ki citana le I dalele le im hun im sendi laram kenria ko ya tu cepo yang kete to dalang yang kelam ini kamu cerman cenong dan duite hi penting to hipor mencuale karbi anglong atumur hasil dosen percanggo cena kam go tarsyet jadi giwan gun gi jing cena itu thau ina do te por do kan ida hite por chual percanggo cena kita gi go tarsyet nakok ka karbi anglong atumur hasil ni bang skem yoki ilang robar song kan hite ni rang bai percaya jori hite le persengek ni kita wa cena gi po irang ni da hunustan wan biang go cena ni tu menteri tax kit hun milan kampung teman ilang dorbar song kan ni toy hak keti itu dak mencua hadu kan ni kampung sama ni dorbar song ni man ilang song cinci di area ni sekar biang lo iyoki lembi ni yu kampung telang yai petai bo itu ka entry point hapo kan ni ilang kan lem song keti bela itu do ko ni ba to